شاگردین زانیاری دناو ورزه زبستان سارو سرمادا در روشک خراب و کامباخ دا دجین. بنابراین روژاوایین لباشوری کردستان دمینن پیتوین وان به گلک تشتان هیا تا روشاخا دها آرام بکن و یکی جخاندوانان وها روشاخا آنی سر زمان. ناویم بسینایا الصفی حفتیما ام دفاکو نادنا بعد رابق كونيما دلقن شباكي محمو قطعينا وشقا بعد رابي لو حمد كيفن صوباما ام افشاد رجلكي مزنا صوبك تيديا ام دجمدن وديف في روجا قالك وضعي ما نخش بو وهوا دهات وما قالك جمدي بو دنيا كونك مزنم تيدنا وصوبك تاني تيديا حمش باك فكرينا وقطعينا وهوا تيرتي و ما مستعيمة جي هناك جوا قال درسات دين وهناك جوا اهتمامي بمناكن قالكي خيفة مزن ين شاگرد تيدا دخوينن دوه سقما گراندا تنيك صوبا وانا گرم دكي قالك جاران خيفة وان لبربا و باران دچن و ججي خواه رادبن روش بوي رنگي بردوام دكي تنه دوه روشن و هادا ما مستوى شاگرد مجولي گريدان وارسين كونان دبن. يعني وضعي ما مدرسة پر زحمة جبو خيمة وقته مثلا بارانتي شباكي واحد مقطعين متخص كرفاننا جمرة بينن مثلا جبو طلابي رياضة جي از رياضة دم باحا حمى كفرني طلاب دكفن لنجيوا تيشي سريعا مثلا دشكي متخص انو باحكي جوار بنظمينن لتویوان مرجن نخوش ویانا وان شاگردان هیا که خواندنا خواه به چه رنگی به بردوام بکن تولی گلی و گازنج ماموسته وانا ورزشه که چاوا شاگرد ورزش خواه لسر بردو کوران و جی نساغلمید کن لهوی اوه که سباوان جی ایرو خوشتر ببه و روشا نخوش و سرماز وستانه یا هارو دجوار دا هند بینن او کتابیانا دبن وی کونی دا دخازن خواندنا خواه بکن جبوی برنامه آرک جان باپیر کشتپه